Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed, sallu ala tebibi kulubina Muhammed, sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed bi'adel vâki eşşâr ve emvaci bihâr ve katırâtil emdar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hab hazine khayri hene. Hab tişt hene ve temeri beke çah her tişteki ra hazine kiwi heye. Ewana jî xezînê rindiyê ne, xezînê xeyrê ne, xezînê mükafatê ne. Ya ewil zemanê meriv îbadet dike, meriv îbadet saf ji Xweda re bike. İbadetê meriv gere riyakarî gösteriş nekeve îbadetê. Eva xezînekî îlahiye ye. Çünkü Xweda Azze ve Celle Kur'anê da gotiye, ji me re hûn îbadet dikin, xalis îbadet bikin. Bira ibadetê we gösteriş nekevê, bira ibadetê we riyakarî nekevê. Ew însanê ibadetê xwe dört dike, riyakarî gösteriş nakeve ibadetî wî, ewa xezînekî mezin e ji wî Müslümanê re. Adu da îtaadê bavê xezînekî pir mezin e ji Müslümana re. Ew însanê îtaadê bavê xwe dike, çünkü bi sebeb îtaadê bavê xwe Xwedê Teala meriv efû dike. Sebeb îtaadê bavê xwe meriv ji agerê cehennemê muhafize dibe. Sebeb îtaadê bavê xwe dünya ahiretê da meriv devamlî rind yaşamış dibe. Xweda Azze ve Celle Kur'anê da gotiye, estaizu billah, enişkür li ve li valideyk ileyyel mesîr. Şükrê me bike, şükredê bavê xwe bike, îtaa me bike, îtaadê bavê xwe bike, son duraxa te jî balmiva Xweda Azze ve Celle dibêje. Ew însanê îtaadê bavê xwe dike, xezînekî mezin dikeve destî wî. Ew însan xezînekî mezin xezec dike. Asisya sila rehmê, merhemet sahibî, însanê qelbê wî da rehm û şefqeta însana hebe, xezînekî mezin nesîbî wî ye. Xweda Azze ve Celle Kur'anê da gotiye hezza xwe ew Xwedayê ku her tiştî ji we sual dike, sila rehmê bikin. Xweda Azze ve Celle gotiye. Teqwatiya wî Xwedayê ku her tiştî ji we sual dike, teqwatiya wî Xwedayê bikin, sila rehmê bikin. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisekî da gotiye, hûn midê ku erdê hevdû rehmê nekin, Xweda asîmana rehmê we nake. Midê ku qelbê we da merhemet û şefqet tunebe, rehm li asîmana ser we da nabare. İnsanê di qelbê wî da rehmet û şefqet merhemet heye, ewa însana xezînekî mezin Xwedê nesîbî wî kiriye. Açara edakirina emanetê ye. İnsanê emîn, İnsanê emanetê ra riayet etke emanetê ra. Çünkü Xweda Kur'anê da gotiye, İnne Allâhe ye'murûkum en tu'eddul emanâti ilâ ehliha. Xweda dibe ez emrê we dikim, hûn emanetê tesmîlî sahibî wî bikin. Emanet wetê tê gotinê, însan hez zane emanet ye ku tiştekî bide yekî emanet ew tenê ye. Emaneta ara meriv nefsê heye, emanetê ara meriv Xweda heye, emanetê ara meriv însanan heye. Emanetê ara meriv nefsa meriv, Xweda Azze ve Celle bedena meriv da bir sürü emanet Xwedê tesmîlî meriv kiriye. Xweda çev emaneteke tesmîlî meriv kiriye, gu emaneteke tesmîlî meriv kiriye, ziman emaneteke tesmîlî meriv kiriye, dest û ling emaneteke tesmîlî meriv kiriye. Xweda eva emanetê hanî her emaneteke görevekî wî heye. Zemanê evan emanetê Xweda ku daye meriv wan emaneta tam yerî yerinde, Xweda ji bo çi çav daye meriv, Xweda ji bo çi got daye meriv, Xweda ji bo çi ziman daye meriv, Xwedayê roja qiyametê suala vana ji meriv bike. Wetê meriv eva yerî yerinde van emanetê hanê nede xebatê û çayê meriv xıyanetê dike. Emanetê ara meriv Xweda, ew tiştê Xwedê ser meriv ferz kiriye, ewan ara meriv Xweda da emanet e. Ew tiştê Xwedê heram kiriye, gotiye neke, ew emanet e. Emanetê ara meriv ebda, meriv gere ebda ra cînarê xwe ra, eqrebayê xwe ra, însana ra meriv gere xıyanetê neke, buğz û edawetê neke, nebaşiyê neke, fesadiya wî neke, gaybeta wî neke, zulmê lê neke, heqaretê neke, heqî wî nexwe, eva tev emanetin. Xweda Kur'anê da gotiye, me emrê we kiriye emanetê di cî tesmîlî ehlê wî bikin. İnsanê emîn, însanê emanetê ra xıyanetê nake,
او خزینه کی مزنه طرف خودی دا وی انسانی یا پنجا او خزینه خیری خودی دا انسانا یا پنجا انسان گره اطاعا انسان گنهکار ظالم نباش نکه خدا تو قرآنی دا گوتیه ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله غیر خودی انتاعا ظالما فاسقا منافقا نکن خدا گوتیه پیوانا نچین خدا گوتیه Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye la ta'ate limen la yuti Allah ev insani ita'a kodineke ne bin hevali ita'a winekin pey neçin yardım avinekin mesela ita'a pey ita'a kodara ita'a de bavihe Resulullah sual kin aleyhissalatu vesselam merif çu vakti kare ita'a de bavi khuneke Resulullah gotiye çu vakti de bavi te tu teşvika nevaşi kiri nerindiye kiri harami kiri zulme kiri tutkari ita'a de bavi khuneki خدا تو قرآن دا گوتیه اطاعا انسان ظالم نکن اطاعا انسان فاسق نکن اطاعا انسان حق عبداد خون نکن پیوانا نچن او انسان کو پی انسان نباش پی انسان ظالم ناچه پی انسان حرام خور ناچه او انسانا پی انسان باش رندچه او خزینه کی مزنه جو انسانی را یا ششا بی هوا نفس آخونه چن نفسی بدن تربیه کرنی نفس به عبادت تربیت به مثلا دوی مها رمضان نفس به روژی تربیت به نفس به ذکری خدا تربیت به نفس به ترسا از عذاب خدا بدن ترساندنی نفسی هنج عذاب خدا پر بترسن برا نفسی بترسه خدا قرآن دا گوتیه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اوی حفظا نفسا خو هوا نفسی بکه پی نفسی نچه نفسی تربیه بکه مکافات خدا گوتیه جنت ددمه انسان پی هوا نفسی ناچه دواملی نفسی به عذاب خدا ده ترساندنی به عبادت ده تربیه کرنی او انسان خزینه کی مزینه طرف خدا دا خدا دایی یا حفظا خزینه خیره خزینه رندی و تی هون طاعت خدا دکن اجتهادی بکن طاعت خدا را چه عذاب خدا بترسن رجا بکن ثوابا خدا چا دنیای دا مرف خبات اکید که تا مرف قزنجه کی بکلت که جی خبات خوا دنیای و مرد خبته مرد بی از پر بخبتن با پر قزنج کن از پر بخبتن برای پر زنگی مبین هماتی هون طاعت خدا دکن جی اجتهاد بکن وصا بی حمده خوا هون چه دکن گوشه کسانه کن اجتهادی بکن وقتی هون دکن بترسنش خدا ثوابش خدا بخوازن اوا خزینه کی پرمزنه عیسی علیه السلام چه گنده کی عیسی پیغمبر دوی گندی دا چیا کبیه عیسی علیه السلام وقتی چه گند مزد که دنگی گرینی وچایتی فنانی مخلوقه کی بگیری زارش وچایتی عیسی علیه السلام چه اهلی گند سوال که اوا چه گیریه هانه وچایتی یا عیسی دبی مده که ام هاتن اولا اوا دنگی هانی ویچای هانتی ام جی نزانن این فنانی دنگی گریه جیتی فنانی دنگی فیغان جیتی ام نزانن سبب چیه عیسی علیه السلام پیغمبری خدا رجا کر یا ربی گو برا چیا مرا خبر ده سبب اف دنگی هانی چه ویچای هانتی خدا عز و جل امری چیا کر عیسی علیه السلام را خبر ده جا عیسی علیه السلام را گوت جمعه چت خازی گفت گریه هانی چیه دنگی فنا دنگی گریش دادی و یا عیسی ev millet divî ciwarê hanê gevir hene divî çayî da tenê van gevra dibin dixin pût bir jê ra îbadet dikin Xweda Azze ve Celle jî di Qur'anê da gotiye agirê cehennemê ez însana gevira qatek însan qatek gevir yani ew dunyayê da ew pûtêk dibin însan jê ra îbadet dikin cehennemê da wan pûtana wan gevirana Xweda Azze ve Celle gelek însana fenan dîwarê meriv çêdike qatek خرج داتینه مقاطعی تولا داتینه قاطع insan قاطع اون کفرات شواتی کفر وقتی که سور ببته که سر insan daha ziyade eziyet dibine evçiyat bir eş خدا دترسن evan kevri hani ku birine jera ibadet ke roja kıyamet sebep on kevra خدا عز و جل میجی باوج جهنمی اش عذاب خدا جهنمی دترسن خدا وحی جان بال عیسی علیه السلام گوش یا رب جه
او مادك آقاش آگری جهنمی دترسه می اوج آگری جهنمی دا azad کرنی از ویان آشینی جهنمی از نخمه خرجی آگری جهنمی وی چای چونکه اوچیا جبو ترسا عذاب دیگری مده که خدا عز و جل گو عیسی علیه السلام زوری گو هرام مزب که اوان که جای هانی گور بوی عشق بونا خواه گور بوی سرت بونا خواه جه عذاب خدا دترسه انسان مسکین فقیر چماج عذاب خدا ناترسه عیسی علیه السلام گو یا گلی انساناج عذاب خدا بترسن حفظا خوش آگری بکن مرو حفظا خواه به چه آگری دکه مرو زمان حفظا خوش گناه بکه مرو جه بترسه حفظا خوش گناه بکه طاعتی خدا بکه مرو جه آگری دی محافظه کرنی مرو به چه آگری جهنمی به گناه چه آگری جهنمی و به امریا خودی چه آگری جهنمی آگری خواه جهنمی مرو dünyayı be dünyayı da ev ameli mervay nebaşi nerinde mervdi ki ev ameli mervdi be agir cehennemi da mervdi atışavute. İsa aleyhisselam aha go ya geli insana mezebikin takata ve karşı azabı Xuda tüne. Hun ne karı karşı azabı Xuda tamış bibin. Dünyayı da hun negi xo sağ sol davecin hun kaba göstermiştikin xo ama azabı Xuda pır şedide. Takata ve hun azab da tamış be tüne. Öyleyse her ay hun dünyayı da ne bitirsin jüy azabı Xuda dünyayı da xo bide muhafaza kirini. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات